Ja sam Dino Lotinac, profesor sam bosanskog jezika. Prihvatio sam kandidaturu na listi jer smatram da mi Bošnjaci Sandžaka imamo puno pravo da održavamo specijalne veze sa Bošnjacima Bosne i Hercegovine. Ova lista se za to zalaže i mi ćemo u tome istrajati. Assalamu alaikum svima. Ja sam Erisa Nuković, diplomirani pravnik iz Prijepolja. Kada sam dobila poziv od prijatelja da budem deo ove izborne liste, nije imalo potrebe da puno razmišljam, pristala sam, jer sam znala da se naš lider zalaže za mir, dijalog, vladavinu prava, učešće i članstvo u Evropskoj uniji i NATO. Znala sam da mi našu sreću nikada nismo gradili i nećemo graditi na tuđoj nesreći. Assalamu alaikum. Ja sam Jusuf Sinanović, magistar nauka fizičke kulture i sporta i dolazim iz Tutina. Ono što vam mogu reći to je da ću se boriti, naravno zajedno s vama izboriti, da Sandžak dobije mjesto u Ustavu. To Sandžaku i pripada. I to je jedan od razloga zbog čega sam se kandidovao na izbornoj listi Samoopredeljenja. Hvala. Assalamu alaikum, ja sam Ismeta Šmarković, profesor razredne nastave. Zašto sam na ovoj listi? Oduvijek sam cijenila ljude koji su hrabri, ponosni i svoji. Ljude koji nikada bošnjačke nacionalne interese ne bi podrijedili svojim privilegijama i interesima. Ponos mi je da budem deo ove porodice koje će našim narodima donijeti slobodu. Hvala. Ja sam Ivica Dikić, ekonomist iz Novog Pazara. Samoopredeljenje je moj izbor, jer znam da jedino samoopredeljenje uz Bošnjake i za Bošnjake. Zato tražim da samoopredeljenje bude i vaš izbor. Assalamu alaikum svima. Ja sam Edita Hasanegić, diplomirani mašinski inženjer iz Priboja. Na ovoj listi sam zato što čvrsto verujem da je samoopredeljenje naša budućnost, budućnost Sandžaka. Selam. Poštovani prijatelji, assalamu alaikum. Ime mi je Mirza Hajdinović, iz Novog Pazara sam i diplomirani ekonomista. I član sam stranke Demokratske akcije Sandžaka. SDA Sandžaka je i osnovala Bošnjačko nacionalno vijeće i kažem, mi ćemo ga i odbraniti od nasrtaja srpske vlade da ga preuzme. To kažemo ja. Bošnjaci će na ovim izborima birati predstavnike po svojoj meri, a ne po meri Beograda. Želim vam tako da. Dragi prijatelji, assalamu alaikum. Ja sam Edip Kajerić, dolazim iz Prijepolja, po zanimanju sam diplomirani ekonomista. Pored svega ovoga što ste do sada čuli od mojih kolega sa ove liste, jedan od motiva zbog kojih se nalazim na ovoj listi jeste i usaglašavanje nacionalne strukture zaposlenih u policiji, sudstvu, tužilaštvu i svim drugim javnim organizacijama i organizacijama sa javnim ovlašćenjima. To je ono za što ćemo se mi zalagati i ja sam siguran da ćemo u budućem periodu kroz ovu izbornu listu to svoje pravo izboriti. Jer ako nas država priznaje kao svoje građane, zašto nas nema u ovim institucijama? Ja sam siguran da ćemo zajedno svi mi kroz ovu listu i jedino kroz ovu listu uspjeti da izborimo za to pravo kao i za sva ostala prava koja nama, Bošnjacima, pripadaju u ovoj zemlji. Assalamu alaikum. Dame i gospodo, dragi prijatelji, assalamu alaikum. Ja sam Hajro Bečirović, diplomirani inženjer tehnologije, dolazim iz Priboja, donosim vam puno toplih selama. Razlozi zbog čega sam kandidat na ovoj listi naravno su višestruki, ali jedan od glavnih razloga jeste nastavak programa interno raseljenih Bošnjaka u Priboju i održivost programa. Moram da vam kažem da evo već 4 godine Vlada Srbije ne nastavlja
realizaciju ovog programa, a to je obaveza Vladi. Ušao sam kao kandidat na ovu listu jer sam siguran da će ova lista Samoopredeljenje koju predvodi dr. Sulejman Ugljanin uspjeti da nastavi ovaj program koji Bošnjaci Priboja naravno očekuju sa nestrpljenjem. Siguran sam u to pre svega iz razloga što je dr. Sulejman Ugljanin kada je bio u Vladi uspeo da se onda u tom periodu ovaj program i donese. Esselamu alaikum. Assalamu alaikum. Ja sam Mustafa Baltić iz Sjenice, arheolog. Kao što vidite, država ne vodi računa i ne štiti bošnjačko kulturno nasljeđe i naše spomenike. Iz jednog jedinog razloga, a to je brisanje svih tragova naše autohtonosti na ovim prostorima. Potrudit ću se da kroz Bošnjačko nacionalno vijeće osnujemo institucije koje će štititi i zaštititi naše nasljeđe. Tuđe nam ne treba, a svoje nećemo dati. Assalamu alaikum, ja sam Zana Ličina, master ekonomije iz Novog Pazara. Zašto lista Samoopredeljenja? Zato što imamo jednu veliku želju, a to je da naš bošnjački narod bude ravnopravan sa ostalim narodima i sigurna sam da to uz listu Samoopredeljenje dr. Sulejman Ugljanin mi možemo postići i možemo doći do tog cilja. Hvala. Ja sam Amina Saračević, diplomirani pedagog. Znajući da su najbolji koji najviše koriste svojim ljudima, smatram da je rad u Bošnjačkom vijeću dobra prilika da pomognem svom narodu i Sandžaku. Assalamu alaikum. Moje ime je Maida Korać, dolazim iz Sjenice. Smatram da bosanski jezik i pismo moraju biti upisani u Ustav i moraju biti jednaki sa srpskim jezikom i pismom. Naš jezik je dio našeg identiteta i treba to svi da poštuju. Assalamu alaikum. Moje ime je Almasa Tafilović i profesor sam razredne nastave iz Tutina. Moja želja je da Bošnjaci u Ustavu budu upisani kao narod i zato sam kandidovala na ovoj izbornoj listi. Poštovani skupe, assalamu alaikum, ja sam Mirhan Zlatanić i dolazim iz Priboja, iz grada mog i vašeg i prenosim vam veoma tople iskrene pozdrave i selame. Izborna lista Samoopredeljenje jedini je garant naše sretne sadašnjosti, sigurne i još mnogo bolje budućnosti. To je razlog zašto se kandidovao na ovoj listi. Svako dobro. Do pobjede. Assalamu alaikum. Ja sam profesor dr. Sead Šemsović. Pošto su svi rekli odakle dolaze, ja sam iz Novog Pazara, ali sad dolazim iz Sarajeva. Moj angažman u okviru Bošnjačkog nacionalnog vijeća traje već nekih 10 godina. Isključivo je vezan za sektor obrazovanja na bosanskom jeziku. U principu, rezultati koji su do danas postignuti su, onako kako to ekonomija kaže, najbolja reklama jeste kvalitet proizvoda, tako da i najbolji govor u kampanji zapravo jeste rezultat onoga što je napravljeno. Ono što nam predstoji zapravo je cijeli niz trasa kojima moramo proći, od segmenata implementacije u okviru obrazovanja na bosanskom jeziku u osnovnoj i srednjoj školi, novih akreditovanih po prvi put seminara za nastavnike bosanskog jezika i književnosti i, ako Bog da, i uvođenje departmana za bosanski jezik i književnost na nekom Srbijanskom državnom univerzitetu, o kome će se zapravo raditi, vidjet ćemo koji je to najzreliji za jednu takvu saradnju. Zahvaljujem. Assalamu alaikum, ja sam Minela Kalendar iz Sjenice, diplomirani sanitarni inženjer. Dragi moji Bošnjaci, mi drugu kuću osim Sandžaka nemamo. Meni i svim kandidatima na izbornoj listi Samoopredeljenje Sandžak je na prvo mjesto. Zato smo odlučili da stanemo ispred vas i da vas pozovemo da zajedno krenemo u misiju projekta Sandžak naša kuća.
Esselamu alaikum, dragi braći i sestre. Ja sam Hazmo Mujević, dolazim iz Sjenice i diplomirani inženjer mašinstva sam. Deo sam ove izborne liste zato što želim da poručim da sve ono što govorimo i što radimo jeste ono što Bošnjaci osjećaju. Samoopredjeljenje je glas Bošnjaka. Esselamu alaikum. Poštovani prisutni, esselamu alaikum. Ja sam Hasim Mekić, univerzitetski profesor i kandidovao sam se na ovoj listi Samoopredjeljenje dr. Sulejman Ugljanin u namjeri da dam svoj doprinos da mnoga nerešena pitanja i probleme sa svom narodom uspijemo da rešimo i pomognemo. U prvom redu radi se o ravnopravnosti, vladavini prava, demokratiji i ono što nam je ključna stvar, a to je autonomija Sandžaka. Hvala. Assalamu alaikum, moje ime je Salma Kučević i sa ponosom mogu da istaknem da sam dio jedne velike porodice, jer naši principi ne polaze od osvajanja vlasti, već od osvajanja ljudi. Borit ćemo se podjednako za sve, bez obzira kojoj stranci i ko oni bili. Hvala. Poštovane dame i gospodo, predsjedniče Ugljanin, dragi prijatelji, ja sam počastovan što sam na listi Samoopredjeljenje sa imenom čovjeka koji nas vodi već 28 godina. Počastovan sam što zajedno sa njim imao mnogo puta prilike da iz prve ruke čujemo razmišljanje, mudrost, kako su ga nazvali na Isoku, princa mudrosti Alije Izetbegovića, čiju smo pjesmu čuli na početku ove naše zanske skupine. Želim da izrazim još jedno svoje veliko zadovoljstvo što smo u ovom našem pokretu imali ljude kakav je bio Šemsudin Šemko Kučević. I opet ću se vratiti sa jednom rečenicom na oca naše moderne bošnjačke nacije Alije Izetbegovića, koji je rekao 29. jula 1990. godine na gradskom stadionu da u svijetu nema pravde i nepravde, ima samo jakih i slabih, oni koji budu jaki i Bog će im pomoći. Mi taj program i taj amanet slijedimo već 28 punih godina. I rekao bi još možda dvije rečenice. Mi smo kao generacija Bošnjaka ostvarili jedno krunsko kolektivno nacionalno pravo, stoljetni san mnogih generacija Bošnjaka, a to je uvođenje cjelokupne nastave na bosanskom jeziku u Sandžaku. I hajde da kažem i ja, zašto sam ja na ovoj listi, zašto sam počastovan i što sam na listi sa ovim timom časnih i poštenih ljudi, sposobnih ljudi i što je nosilac naše liste dr. Sulejman Ugljanin. Želim da kažem da sve ovo što pričamo, identitet, prava, status, nama treba onaj drugi dio naših zahtjeva, zaštitni mehanizam koji se zove politička autonomija za Sandžak. Želim vam svako dobro i do pobjede. Poštovani predsjedniče Ugljanin, uvažene dame i gospodo, ja sam Muhedin Fiuljanin, po obrazovanju sam diplomirani politikolog, po zanimanju sam borac za ostvarivanje nacionalnih prava Bošnjaka. Svi narodi na prostoru Balkana riješili su svoje nacionalno pitanje i svoj status. Bošnjaci su narod koji je autohton na ovim prostorima, ali nažalost još nije riješio ni svoje nacionalno pitanje, ni ostvario svoja prava, niti je riješen status Sandžaka. Vrijeme pred nama je vrijeme za ostvarivanje punog
nacionalnog identiteta Bošnjaka, pune nacionalne ravnopravnosti, ostvarenje nacionalnog položaja Bošnjaka u ovoj državi i svakako statusa Sandžaka. Ja kao kandidat na listi Samoopredjeljenje dr. Sulejman Ugljanin sve svoje snage, svo svoje znanje uložit ću da na ovim izborima pobjedimo i ostvarimo svoje ciljeve. Uvaženi predsjedniče, dragi Bošnjaci, eselamu alejkum. Ja sam Jasmina Curić iz Novog Pazara, imam privilegiju čast da sam kandidat na listi Samoopredjeljenje dr. Sulejman Ugljanin. Po obrazovanju sam doktor agroekonomskih nauka, radno angažovana na Državnom univerzitetu u Novom Pazaru i u gradskoj upravi. Evidentno je da je Sandžak danas jedan od najnerazvijenijih regiona na Balkanu i da niko u državi ne vodi računa o našem socioekonomskom položaju. Prepušteni smo sami sebi, pa stoga mnogi misle da ćemo iz tog razloga napustiti Sandžak. Svoju ulogu u Bošnjačkom nacionalnom vijeću vidim u tome da ću se zalagati za ostvarivanje mjera ekonomskog razvoja u cilju ekonomske stabilizacije i stabilizacije političke klime. Želim vam svako dobro i neka bude po hajru. Uvaženi predsjedniče, uvažene Bošnjaki i Bošnjaci, selamu alejkum. Ja sam Fahrudin Marić, univerzitetski profesor na Državnom univerzitetu u Novom Pazaru. Dok sam bio sportista, uvijek sam bio u nekom pobjedničkom timu. I sada sam u pobjedničkom timu i čast mi je što sam u tom timu, u toj ekipi. Prvi broj 1 uvijek je prvi na listi. Nadam se da ćemo svi zajednički, ne ja sam, nego svi, pošto je to tim, jedan od prioritetnih zadataka i ciljeva naše liste Samoopredjeljenje jeste obezbeđivanje tog zajedništva, tog prijateljstva, utvrđenje čvrstog prijateljstva. Nam su potrebni jaki saradnici, odnosno jaki prijatelji. I na Kosovu, i u Crnoj Gori, i u Bosni, i u Makedoniji, i u Briselu, do Ankare, pa i do Vašingtona. Ako budemo zajedno, naša ekipa, naš tim bit će pobjednički. Jer Samoopredjeljenje sigurno ima to snagu i on će obezbediti to. Ne samo Bošnjacima, nego kompletnom Sandžaku. Eselamu alejkum. Poštovani predsjedniče Ugljanin, poštovani Bošnjaci, ja sam Fuad Bačićenin, doktor sam filoloških nauka, iz Novog Pazara sam. Srbija je danas sigurna kuća, nažalost, za ratne zločince. Ova država nama, Bošnjacima, duguje mnogo. Radujem se da sam dio ovog tima, jer ubeđen sam da samo ovaj tim i ova lista se može izboriti i sve one koji su nanijeli zločine Bošnjacima može pomoći da se privedu pravdi. Hvala. Poštovani predsjedniče Ugljanin, poštovani dame i gospodo, ja sam Behija Hadžić iz Nove Varoši. Čast mi je što se nalazim na ovoj listi, jer čvrsto verujem da samo ona može doneti dobro mom narodu. Donosim vam puno toplih selama iz Nove Varoši, grada u kom Bošnjaci sada vide da imaju neku podršku u vidu SDA Sandžaka i Bošnjačkog nacionalnog vijeća. Želim da se u ime svih mojih sugrađana zahvalim na pomoći dosadašnjoj i da kažem da ćemo učiniti sve da ova lista pobedi. Hvala. Poštovani predsjedniče, dragi prijatelji, ja sam Eldin Jedna, po zanimanju sam diplomirani socijalni radnik i dolazim iz Brodareva. Smatram da i mi Bošnjaci
Smatram da i mi Bošnjaci imamo pravo na slobodu. Sloboda je moguća samo uz samoopredjeljenje. Zato sam i dio ove liste. Hvala. Poštovani predsjedniče Ugljanin, dozvolite mi da vas poselamim davajući konstataciju ko je podržao ovu listu i ko se na njoj nalaze. Dakle, poštovani osnivači, članovi i simpatizeri Stranke demokratske akcije Sandžaka, Esselamu alejkum. Ja sam Mirhan Tahirović iz Tutina, diplomirani građevinski inženjer i ono za što ću se zalagati kao budući vijećnik Bošnjačkog nacionalnog vijeća jeste priznavanje rezultata referenduma iz 1991. godine na kojem su Bošnjaci Sandžaka iskazali svoju želju da Sandžak bude autonomija u okviru Republike Srbije. U to ime vidimo se u autonomiji. Esselamu alejkum. Uvaženi prijatelji, Esselamu alejkum, ja sam Ahmedin Škrijelj, diplomirani pravnik iz Novog Pazara i imam dva motiva koji su me podstakli da budem dio ove izborne liste samoopredjeljenja. Prvi motiv jeste taj da postojeći državni simboli ove države, grb, zastava i himna, duboko vrijeđaju nacionalna i vjerska osjećanja Bošnjaka. I ukoliko Srbija ima namjeru da postane država svih njenih građana, ti simboli i grb, i zastava, i himna moraju se promijeniti. Drugi motiv koji me je podstakao da budem dio ove izborne liste jeste taj da mi Bošnjaci nikada ne smijemo zaboraviti Sjeverin, Kukuroviće, Štrpce, masovna ubistva, otmice, političke procese, policijsku torturu, jer svaki zločin koji se zaboravi, on se ponovi. A znajte dobro da svi oni koji danas štite one koji su činili zločine prema nama ili pokušavaju da ih oslobode od odgovornosti, nisu ništa bolji od njih. I siguran sam da jedino ova izborna lista, samoopredjeljenje, jeste mehanizam prema koji će obezbediti da sve žrtve torture i drugih zločina i njihove porodice dobiju spokoj i satisfakciju, a mi obezbedimo stabilne mehanizme da teror kroz koji smo prošli nikada nam se više ne ponovi. Hvala.